Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi ngokubona kwakho kungenziwani ukuqeda izenzo zamagenge ngombana umphakathi wakwaMhlanga eMpumalanga nendawo eziseduze uhlalele evalweni ngenxa yamagenge. Nakho umbona wakho mbukelo uyalandela. Amapolisa awapatrole ngoba amapolisa wanje awasapatroli ukhona ukukhamba ebusuku ungabi nizina amapolisa endleleni kungakho abesana abazilawula behla benyuka ngengikhali babamba ikunzi ngoba bayabona ukuthi amapolisa wanje awasapatroli. Amapolisa akadosa amakosi obana umphakathi walapha emahlabathini kwaMhlanga nje uthi nanoma ubanjwe ikunzi besana abamagenge awusaye epolice stage ngoba kusasa bazobakela abangaphandla besana. Mkhathi amapolisa wakwaNdebele namkha amapolisa waseMpumalanga abalise ukuhlala ngema-ofisini babereke so kuze ubulelesi bukhona ukuphunguleka. Ichema lezi esikhona lesichema samagenge lesingaphela uma amaphoyisa lawa nakangasikima. KwaMhlanga akubumbane namkha kuzwane kubuthana i-CPF nomphakathi wonke. Abantwana babantwana bethu bakidakamisa nabasuka lapho bamagenge babanjwe kubizwe sokuba ngoma sayibhidla babotshwe iphela ukuthi umntwana u-underage.